Kading ke belakang bah, kalabam du, ya kawai ke karkhana welding, hak sinong balat, South West Kasils District. Kate ke karkhana, kadai jong bat lain bor lartang, bat gelajah kapor kendai baji imen step, jong kasih toding. Umau por, kabayok banyak keren berutai utrai, jong kate ke karkhana, ulai tu, bakat ba kidang mud, ban sedang treno, kesan-kesan, kalakem ding, ban marmar, ban tem ya kading, kilawat jingarap, hak bagi pai ba, rengkat ke jingarap lang, kisipai ada kaput, Border Security First, niki BSF, kilawan ban penlip ya kading, dah kabakan syait dah ka Henry Shua ban lip, kading kalayu alat ban bamdu ikitiar kitar, kijing don kam, kaba ka jinglut kelakot, dah kilak tengkah. Kitrai kibu ke jing karpat iki bor sarkar, ban ai jing harap, hak kabedai berkete ke jing syak bamdu, hak te kading. Kan direcek jan. Ini pecap saya lagi. Pecap saya lagi. Oh, maju malot saya. Oh, lah inyak baru. Kejamnya por kendai bejim step. Kadang orang kalau bina kalah hi, kan dokan lihat sedang mood istri. Nak kejing Arab jongki Bruce nong yang balat Southwest. Nah, imdar itu weekend. Lagi polak. Ni kum kain kasem jong ilan bor lartang. Ni penpau kejing ai kublai kerpang ya kipat ba jong kaisnong balat. Kamtam ya kinong yalam snong balat. Kibalak kloy. Ban yarap yangi. Bat ya ka BSF kem hadangar. Ya ka office fitko hadangar. Bat ya baro kipat ba kibal yarap sengolem. Ban penlip ya ka ding ka baklang ha ka karkhana jongi kubli sibun. Ya baro kinong yarap ngolem ha kana kejingjia karkhana jongi.